соли рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ назарработарин минтақаву мавзеъҳои диёр ва неъматҳои табиатамонро кашф ва муаррифӣ намуд. яке аз чунин мавзеъҳои дилпазир деҳаи ҷаъфри ноҳияи рашт аст, ки аз бостонӣ будани ин макон дарак медиҳад. дар рушди ин маҳал метавон аз заҳматҳои сокини ин гӯшаи диёр кишваршинос Мирзошоҳи Акобир ёдрас шуд. خب یک لعل بدخشان ما امروز مشهور دنیاست، چون لعل بدخشان صدها گنجینه‌ها ما داریم، صدها بایگری طبیعت داریم. چرا در اطراف ما این کار نکرده باشیم؟ و تصمیم گرفتیم که و بعد بازگشت از دولت پیرو من تصمیم گرفتم که ما همچنین یک پارک با نام پارک سیب ساخته باشیم و آمدیم همین موضع زیر حمایت گرفتیم. مردم محله از بریدن درخت، از خراب کردن طبیعت باز داشتیم با واسطه فهمانده دادن. ما گفتیم که شما همون خوچه بریده ضرر هم به طبیعت هست هم به اقتصادیات همین مردم. شما خوچه حمایت بکنید، نبری میوه اون به سودا بگذاری، از میوهش درآمد بگیری. شما چهارمغز بریده در علاوه استفاده میبری، این اوبال است، این خیانت به همون نعمتایی که خداوند آفریده است. شما اونا پرورش کنید، ثمر او را بگیری استفاده ببری، هم روغنش، همچون مواد دارویی، هم میوهش، مغزش برای فروش بلند برداشتن سطح اقتصادیتون کاری کرده. مردم محل امروز ما را به خوبی فهمید و ما یک جا با این مردم حشر عمومی اعلام کردیم. زیاده از 3,500 درخت چهارمغز و سیب و زردآلو شناندیم در دامنکوها، در بین بوته‌های خاردار برای حمایت کردن از چاروا که ضرر نرسانند. خلق توجیک، مردم توجیک از قدیم الایام دوستداری باغ و دوستداری طبیعت، دوستداری درخت‌های شهباری، مثلا میوه‌های سیب، ناک، انگور، توت، چهارمغز بود. و اگر تاریخ رو ورق زنیم، موافق سرچشمه‌های تاریخی، تاریخی کشاورزی در جمهوری ترکستان بیشتر از 5000، ولی بعضی مخازن میگن که بعضی منبع‌های علمی میگن که حتی پیوند زدن درخت‌های میوه‌دهنده از طرف خلق توجیک، از طرف دهقانان توجیک تاریخ 8000 ساله را دارد و مخصوصا در اونجا درباره حصار شادمان میرود که همین خیلی مردم از قدیم الایام با روی پیوند کردن، با روی مثلا پرورش کردن باغات رو نگاه داشتن آوردن تا امروز رو. аввалин кори анҷомдодаи ӯ дар самти ободкорӣ ва созандагӣ ин сохтани боғи фарҳангии ботаникӣ аст, ки имрӯз ба як макони серодам табдил ёфтаасту аз тамошои ин боғҳои зебо мардум як дунё лаззати маънавӣ мебардоранд. дар водии рашт бисёр деҳқонони асили боғпарварро медонем, ки дар мобайни онҳо яке аз онҳо Акобиров Мирзошоҳ мебошад. ин кас албатта хатмкунканаи донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ҳастанд ва ҳамчун агроном, ҳамчун деҳқон аз солҳои 60-70 асри гузашта ба ҷамъоварӣ намудан ва ҳифз кардани дарахтҳои мевадиҳанда пеш аз ҳама себ, нок, тут, чормағз, ангур ва ғайрҳо камари ҳиммат баста буданд ва ҳоло дар боғи ботаникие ки ин кас бо ташаббуси худаш албатта бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ҳукумати мақомоти иҷроии маҳаллии ноҳияи Рашт
дар водии рашт дар доҳаи ҷафр дар баландии 1400-1500 метр як боғи хуби илмии коллексионии дарахтони мевадиҳанда аз қабили себ, нок, чормағз, тут ва ғайрҳо таъсир додааст. ва мувофиқи он маълумотое ки мо дар экспедитсияи илмие ки имсол академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис додан ташкил кардан дар водии рашт, мо дар ин боғи ботаникии Акобиров Мирзошоҳ будем ва бо чашмои худамон дидем ки чӣ қадар вай заҳмат кашида ин хел гуногунии биологиро дар як ҷой масалан дар як боғ гирд овардааст ва ин боғи коллексионӣ барои дар оянда боз ҳам нигоҳ доштани навъҳои маҳаллии ҳамаи минтақаи водии рашт ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон бахшида шудааст ва дар онҷо бештар аз 34 навъҳои маҳаллии себҳо, тахминан як 30 навъҳои маҳаллии нок, муруд, хасак мурудҳо мегӯянд дар маҳал, инчунин тутҳои ҳархелаи масалан искандарӣ, тути сафед, тути шаҳтут, тути сиёҳтут ва ғайрҳоро гирд додааст. дар ҳамин деҳа зиёда аз 106 чашма ҳаст. тамоми дарара себҳои ёбоию, чормағзҳои худрӯю масалан муруту чабарғу зелолу фарку ирғаю садҳо намуди дарахту будҳои ёбоист. ҳазорҳо намуди гиёҳҳои шифобахш аст ки нодиртарин аксариятун олё дар илми тиб кашф нашудааст. чаро мо ин ганҷинаро эҳтиромгузорӣ накунем, қадр накунем? агар се шахсияти машҳури дунё ки сутуни илми тиб ҳастанд имрӯз буқроту закариёи розиву буали сино, пас аз ҳамин се сутуни илми дунёӣ ду сутунаш аз мост, аз миллати мост. охир мо бояд гузаштаамона то надонем ба қадри имрӯзу фардомона мерасем. масъалаи ҳифз ва нигаҳдории навъҳои гуногуни растаниҳое ки дар соҳаи кишоварзӣ мавриди истифода қарор доранд ва навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда яке аз масъалаҳои муҳими замони муосир ва масъалаҳои муҳими илми биология ва илмҳои кишоварзӣ маҳсуб меёбад. махсусан нигаҳдорӣ ва ҳифзи он навъҳое ки пайдоиши маҳаллӣ доранд ва ба ибораи дигар маҳсули селексияи мардумӣ мебошанд, дар солҳои охир аҳамияти хоса пайдо кардааст, зеро ки дар ҳудуди Тоҷикистон чунин навъҳои нодире дарахтони мевадиҳанда вомехӯранд ки онҳо тӯли ҳазорсолаҳо яъне арзи вуҷуд карданд ва маҳсули селексияи мардумӣ мебошанд. ин табиата мо заҳмат накашидем. табиата офариниш барои инсоният барои мо офарид. пас мо бояд ӯро истифода бибарем самаранок, вале зам бикунем, ба зебоиҳош зам бикунем. инсон ҳам офариниш шуда метавонад. боғи ботаникии кусори аҷам соли 1988 ташкил ёфта. дар он 64 нави мағаллии себ, 34 нави муруд, 22 нави зардолу, навъҳои зиёди гелос, ангур, олу, шафтолу, чормағз ва бодом парвариш меёбанд. қайд кардан ба маврид аст ки Мирзошоҳи Акобир бо боғпарварони 24 кишвари дунё робита дошта таҷрибаҳои худро бо онҳо иваз мекунад. ноҳияи рашт ва деҳаи ҷафр як макони гумон мекунем эндемикӣ пайдо гаштани бисёр шаклҳои гуногуни чормағз ҳам ба шумор меравад. ва олими бузурги рус Николай Вавилов ҳоло пеш аз революция соли 1916 вақте ки ба Тоҷикистон сафар мекунад, ба воситаи водии рашт гузашта ба тарафи Бадахшон меравад, вай мегӯяд ки Тоҷикистон як маркази пайдоиши бисёр зироатҳои кишоварзӣ пеш аз ҳама гандум ва навъҳои гуногуни зардолую, себу, чормағзу тут ба шумор меравад. яъне худи гуногунии биологии Тоҷикистон бисёр бой аст. барои чӣ? барои он ки ин кишвар як кишвари кӯҳистон аст ва дар минтақаи кӯҳистон таъсироти омилҳои гуногун, масалан пасту баландшавани ҳарорати ҳаво, нурҳои ултрабинавш, масалан консентратсияи баланди худи нурҳои офтоб тавассути ҳамин таъсири ҳамино ба ҷинсияти ин ё он зироат таъсир расонда дар ин ҷо як
гуногун шаклии биологӣ бисёр ба чашм мерасад. мо дарк кардем ки танҳо ва танҳо минтақаи рашта метавонад соҳаи сайёҳӣ аз ҳамин вазъият бироварда битавонад ва хушбахтона соли гузашта ва имсол бо ташаббуси пешвои миллат ҳамин рушди сайёҳӣ эълон карда шуд. сол то сол мо ин чиза мушоҳида карда истодем. порсол шумора камтар буд, имсол нисбати соли гузашта зиёдтар буд. вақте ки сайёҳон мебиёянд, аз таҷрибае ки дорем, ҳамин табиата нигоҳ мекунанд, мегӯянд баҳои баланд додани ина бибин, хай кӯҳ будааст, дара будааст. вақте ки мо дар ҳаминҷа зода шудем, фикр менем дунё ҳамаша михел боша, неки ин хел нест. ва дар умрш ин сабзу хӯрамиру ин кайфияти ин табиати зеборо боли аввал мебинад. барои ҳамин мушоҳида кардем имсол шумораи сайёҳо зиёд шудааст. аллакай он боғе ки аз ҷониби мирзошоҳ акобиров дар минтақаи ҷафр бунёд карда шудааст, боғе мебошад ки дар он навъҳои хеле гуногуни дарахтони мевадиҳанда гирд оварда шудаанд. дар он ҷо баҳри афзун гардондани ин навъҳо чораҳои зарурӣ андешида мешавад ва ҳамчунин боиси хеле дастгирӣ аст ки дар қисмати болои ана ҳамин боғи кӯсури аҷам як дарае ҷойгир шудааст, дараи ҷафр, ки ин дара ба нишебиҳои қаторкӯи қаротегин пайваст гардидааст ва дар он деҳаҳои кӯҳане пештар фаъолият мекарданд, ки деҳаҳои кӯҳане буданд, ки дар онҳо навъҳои хеле нодири дарахтони мевадиҳанда аз қабили навъҳои гуногуни себ, навъҳои нок то ҳозир маҳфуз нигоҳ дошта мешаванд. ва аз тарафи мирзошоҳ акобиров ана ҳамин дарахтоне ки умри хеле дароз доранд ва онҳо то имрӯз ҳамчун як яъне навъҳои нодир то ҳозир яъне нигоҳ дошта мешаванд, зери муҳофизат гирифта шудааст. олимони тоҷик ба хулосае омаданд ки таъсиси боғи ботаникии деҳаи ҷафр яке аз дастовардҳои нодири илмӣ дар нигоҳдории навъҳои маҳаллии дарахтони мевадиҳанда, ғалладонагиҳо, лӯбёгиҳо, хӯроки чорво, гиёҳҳои шифоӣ ба шумор рафта, дар оянда он метавонад ҳамчун маҳзани боэътимоди захираҳои генетикии мамлакат дар корҳои селексионӣ ва амалӣ истифода гардад. аслан соҳаи боғдорӣ як соҳае аст ки дарахтҳои мевадиҳанда солбар мешаванд. як сол ҳосил метиҳанд, як соли дигар не. ин дар тамоми дунё ҳам ва ин як мушкилот ҳам ҳаст. якчанд роҳҳо каму беш ҳал карданд олимо, вале мо ҳам то ҳадди имкон кӯшиш кардем ки ҳамин солбариро ба як низом ба танзим дароварда бошем. мо дар як дарахт якчанд навъҳои дарахта пайванд, дар як дарахти себ якчанд навъҳо пайванд кардем, ки якчанд шохааш имсол мегирад, якчанд шохаи дигар имсол дам мегирад, соли дигар мегирад. бо ҳамин васила ҳар сол боғи мо ҳосил дорад. яъне мо тавонистем ҳамин мушкилотро ҳал бикунем. яъне бо роҳи дар як дарахт пайванд кардани ду ва ё зиёда аз якчанд навъҳо. дар ҳамин боғи ҷафр пайвандкунии навъҳои гуногуни себ ба роҳ монда шудааст. хайр, албатта ин усулҳои пайвандкунӣ дар селексияи классикӣ хеле маъмул мебошанд. яъне тавассути ҳамин гуна корҳои селексионӣ навъҳои нав офарида мешаванд. масалан ҳанӯз мичурин дар натиҷаи масалан пайвандкунии навъҳои гуногуни себ ба шароити ин ё он минтақаи иттиҳоди шӯравӣ навъҳои гуногунеро офарид, ки онҳо ба ин ё он минтақаи иқлимӣ мутобиқ мебошанд. ва ҳамин корҳо дар яъне боғи кӯсури аҷам аз тарафи акобир мирзошоев анҷом дода мешавад ва албатта ин корҳои селексионӣ барои интихоб намудани он навъҳои дарахтони мевадиҳанда, ки ба ин ё он шароити маҳал мутобиқати зиёд доранд, аҳамияти калони амалӣ дорад.
дар ҳамон боғи вай мо дидем ки дар як танаи бахт дар як танаи себ 15 намуди навъҳои гуногунро пайванд кардааст. Инчунин тахминан дар як танаи нави зардолу тақриб 5-6 нави олуро ва зандолуро пайванд кардааст. ин бисёр як боиси розгап ифтихор аст, боиси омӯзиши мо олимон ҳам ҳаст. мо олимон бояд биравем аз ҳамин таҷриба мардуми таҷрибадори деҳот ҳамин таҷрибаи нодир онҳоро биомӯзем ва онҳоро кӯмак расонем ки масалан дар дастрас гаштани ин кори амалии ин кас як масалан ба насли оянда як меросе боқӣ монда бошем. мушкилоти глобалӣ ин тағйироти иқлим мушоҳида мешавад дар ҳамаи кораи замин ва мо битонем ки ҳар сол ҳосил битем дарахтомон хушк нашавад ки хушксоле ҳаст. мо бояд бештар навъҳои маҳаллӣ дарахтони мевадиҳандамона дар бунёди боғҳомон истифода бибарем. бо назардошти минтақабандӣ, бо назардошти иқлими ҳар як маҳалли Тоҷикистон. он чӣ ки ман мегӯям хоси дар ҳар як маҳал гуногун аст. мо наметонем ки як нави масалан дарахти себа тавсия битем ки агар дар Рашт ҳосили хуб дод, дигарро дидан аз дигар минтақаҳо ҳавасшон омад ки аз ҳамин ниҳол моро битӣ мо ҳам бурда бишнонем. мо ин кора карда наметонем. аз кадом нуқтай назар ин себе ки наве ки дар Рашт ҳосили зиёд дод, он дар қисмати водии Вахш ин ҳосила наметиҳад, чунки иқлими унҷа дигар аст. он дар Бадахшон намешавад, чунки иқлими унҷа дигар аст. дар қисмати Суғд намешавад, чунки яъне ҳар як минтақа хоси худш аст. ё ки навъҳое ки дар Зарафшон, қисмати Зарафшон ё ки Бадахшон ё Хатлон мероянд, имконияти дар инҷа сабзишо ҳосил додан надоранд. барои мо аз нигоҳи таҷриба ва илман бояд рафтор бикунем ва тавсия битем. вақте мо ба минтақа ворид шудем, аз дур диққати моро боғи доирашакл ки дар Доманаку бо санъати баланди наққошӣ таҳризӣ гардидааст бештар ҷалб кард. яке аз ин боғҳо мактаб ва дигари гулбоғ унвон гирифтааст. боғи мактабро бо ёрии мактабачагон ва гулбоғро ҳамроҳи фарзандонаш барои насли оянда бунёд намудааст. зимистон вақте ки барф мебора ҳама ҷо сафед аст ва ин боғи мактабачаҳо сурх, чаро ки алафи унҷа табиатан монда истодааст ва баҳор мешавад вақте ки замин сабз аст ва дарахтҳо гул мекунанд, ҳар як қатораш рангҳои гуногун нишона аз зебо офаридан. яъне мо зам кардем ландшафтҳои маданӣ офаридем. ҳамон боғ бисёр дар фасли баҳор вақте ҳархела навъҳоинҷа ҳархела дарахтҳо масалан чормағзу зардолӯю себу ноку туту ҳатто хурмову инҳо гирд ҳамин ҳалқа шумда шудааст. вақте онҳо дар баҳор гул мекунанд, як табиати аҷоиб, як манзараи бисёр хушро ба пеши одам вайдо мекунад, мебинад одамо. ва дар ҳамон кӯҳҳое ки ин кас ҳозир масалан боғҳои авлодиро падариро таъсис додааст, ин макони хуби омӯзиш ҳам ба шумор меравад. яъне Тоҷикистон ки мамлакати кӯҳсор аст, хуб мешуд ки таҷрибае ки омӯхтааст Мирзошоҳ Акобир дар дигар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути истифода бурдани худи шакли обдии қатрагӣ, бисёр об бо сарфи кам сар мешавад ва дар он боғҳо агар одам равад бинад, мо дар моҳи июл будем вақте ҳамин мевапазӣ буд, бисёр ҳам навъҳои пешпаза ки аллакай себу зардолӣ ва пухтагӣ буд, олу ва ғайраҳо. барои намии назди дарахтонро нигоҳ доштан, коҳу майдарезаи зирояти чорво дар назди танаи дарахтон рехта, хоки бехи ниҳолҳоро мулча намудааст. дар гирдогирди боғ ки бо симтур иҳота гаштааст, ниҳолҳои худ шинонида шудааст ки дар оянда метавонад ҳамчун девори сабз боғро муҳофизат намояд. нигоҳ доштани гуногунии биологӣ, ғанӣ гардондани гуногунии биологӣ дар минтақаҳое ки ба истеҳсолоти кишоварзӣ тааллуқ доранд хеле масъалаи муҳим аст ва боиси таваҷҷӯҳ аст ки аз тарафи Мирзошоҳ Акобиров дар як нишебии кӯҳӣ навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда дар якҷоя бо зироатҳои кишоварзӣ, навъҳои гуногуни гандум, зағир ва аз дарахтони мевадиҳанда навъҳои гуногуни чормағз ва
نوهای گوناگون سیب، همچنین دیگر درختان میوه دهنده در یک منطقه در شکل دوره پرورش کرده می شوند و این فعالیتی که از طرف میرزاچو اکوبیروف به راه مانده شده است نیز اهمیت دیگری مهم دارد، زیرا که در شرایط تغییرابنده اقلیم یعنی تحقیقات ها در ساحه یعنی با شرایط تغییرابنده اقلیم مطابق گردیدن نوهای گوناگون و چگونه این نوها مطابق میگردند و از بین آنها یعنی انتخاب نمودن نوهای آینده دار و با مثلا استحصالات کشاورزی توسعه نمودن آنها خیلی اهمیت دارد. اطراف این باغ که 1.5 گکتار است بوته خود بشنانیم، چون که هم شیخ می شود، حمایه میکنه باغ از چاروا، از ضرررسانی چاروا و هر یک قطاری این گلباغ ما اول درخت یک قطار چهارمغز، یک تا سیب، یک تا ناب، بادام، شفتالو و زردالو. هر یک نمود درخت رنگ گل خاص خود داره. در بهاران یک زیبا آفریدن، یک نقش زیبا، چون خانومی که در روی متا به خاطر دوختن یک سوزنی، یک نقش، اول نقش میکشه در کاغذ، بعد اون با سوزنی رنگ و بار میده. و ما هم تصمیم گرفتیم که یک نقشکاری کرده باشیم در دامن کوه. هدف از چیست؟ موضوعهای خراب گردیده طبیعت به خاطر حفظ خاک از شسته شدن باد و آب. یک دوم زمینی که خراب میشه از نگاه دکراتاسیای زمین و اراز زمین حمایه کردن، نگاه داشتن. چهارم اینکه یک نقطه خراب گردیده طبیعت بتونه که به واسطه دست انسانیت او را زیبا کنیم. бар замми ин ободкориҳо ӯ боз болотар аз деҳат дар баландкӯҳ парки себро таъсис додааст. дар ин ҷо низ ҳар гуна дарахтони мевадиҳандаи худрӯй ки то имрӯз аз мадди назар дур буданду мардум ҳатто онҳоро барои сӯзишворӣ истифода мебурданд, ном бурда ин маконро таҳти муҳофиза гирифта ба як мавзеи ободу тамошобоб табдил додааст. диққати сайёҳон низ ба ҳамин макон бештар равона мегардад. шумо медонед ҳамин سیب و چهارمغز و خوچ و مروتوی که شما در همین طبیعت میبینی، اینا را اونمو پرنده ها شناندگی هستند، اینا را اونمو موش ها شناندگی هستند، اینا را اونمو خرس ها شناندگی هستند. بسیار مورد میشود که انسان از حیوان زندگی را باید بیاموزه، علم باید بیاموزه. اقا مثلا تیرما وقتی پخته رسیدن میوه چهارمغز میگیره، بوده یگان جا زیر سنگ یا زیر یگان بوده کنده بنولش کنده خاک چقریچه کنده اون زیر خاک میکنه. خب از 100 تا صورت 80 تاش اگر پیدا کنه 20 تا دیگر همین گم میکنه، دیگر نمیابه. بهار آینده همین 20 تا میرویه. خودی پروسس استراتیفیکاسیون یعنی زمستان گذرانی همون تخمی را اقا شرایط شما همینه و سال دیگر اون شک میزنه میبره. اگر در بین بوته زیر خاک کرده باشه و بوته و حمایه میکنه میده میبره. وقتی درخت چهارمغز کلان شد دیگه امکانیت نمیتونه برای سبزیش اون بوته که اساس سبزیش شدگی بود حمایه کردگی بود در وقتش آساسا و خشک میشه. پس درخت چهارمغز انبوه شده کلان شده میره. سیب هم همچنین. خب موش هم همچنین. موش هم تیر ماه میگیره پنهان میکنه، یک قسمتش فراموش میکنه، بهار میروین. بعد میده ما از این چیزا آموختیم. یعنی از خرس علم آموختم شخصا من. بعد گرفتیم همون نیهالچای میده را یا دانه ها رو گرفته برده در بین بوته خوردار چقریچه میکردیم، همونجا زیر خاک میکردیم. حاضر علاقه با واسطه مردم قسمت زیادی من همین نیهالای نوروید از دست مردم شد، یعنی مردم این کار کردن. برای همین طبیعت خودش وجودش علم است، هر قدم علم است. فقط برای کی علم است؟ برای اونه که زمین و طبیعت از نگاه قلبش، از نگاه دلش، از نگاه بینیش انسانیش وقتی نظر میکنه هر یک قدم علم است.
از رستنی از سبزی شیرستنی علم آموختن ممکن. این یک خوشبختی خلق تاجیک است که در چنین منطقه در یک کوهستان در یک مملکتی مثلا از نقطه نظر آگروبیولوژیش بسیار بوی کار میبرند زندگی میکنند و توسط نگاه داشتن انمی خیل دوستداران طبیعت دوستداران کشاورزی به مثل میرزاشاه اکوبیروف ما میتوانیم که برای نسل آینده همون چیزی که باباها و باباکلانای ما تا امروز نگاه داشتن و آوردن هم رو باز ما نگاه داریم. یعنی یک ذخیره ژنتیکی محلی تأسیس داده شده است اویدی نوهای محلی درختان میوه دهنده و این مخزن علمی همچون یک کلکسیون ذخیروی کلکسیون علمی ژنتیکی میتواند در کارهای وسیع به دست آوردن نوهای نوی ضرورت‌های مثلا مخصوصا درختان میوه دهنده خدمت کنند. ما در بخش سیاحی یک چند موادهای تبلیغاتی چاپ کردیم، خریطه منطقه رشت چاپ کردیم، یک چند خط سیر کشیدیم. خب خیمه های سیاحی یک 5 تا خیمه داریم، یورته داریم. خب 3-4 جا باششگاه ساختیم و انا همین اوچ که پیشتر من صحبت کردم در موضوع گوناگونی بیولوژی و طبیعت زنده، بیشتر اونا وقتی که درباره باغ بوتانیکی معلومات دارن به خاطر باغ بوتانیکی فرهنگی میبیان که در یک درخت 16 نوع سیب پیوند شده. این برای اونو عجایب است. یا که در یک درخت بادام تلخدانه پیوندی هم آلوی و هم زردآلوی و هم بادام شیرین هم کوپ سلطان، این برای او میخونن میبینن یا کسی میگه مثلا به خاطر انمین گوناگونی بیولوژی طبیعت ما زیبایی های طبیعت ما میبینن. خوب است که همین نوهای جمع آورده این دهقان عادی یک اگرونوم عادی یک عالم برای در کارهای آینده سلکسیونی مثلا درگه کردن از اونها پیوند کردن اونها رو در دیگر منطقه افزایش دادن یک کار خوبی علمی رو بجا آورده است و ما حالا در یک جایی با اون کس کار میکنیم با همراهی میرزاشاه اکوبیروف در عرفه به اتمام رساندن یک کتاب خوبی علمی نگاه داشتن نوهای محلی وادی رشت علاخصوص سیب‌های گوناگونی شتم وادی رشت کارها را قریب که به اتمام رسانده شدیم و انشاءالله در وقت‌های نزدیک ما این رو دسترسی خوانندگان دهقانان و کشاورزان جمهوریمان میگردانیم. چرا عید صده بود؟ چرا عید مهرگان بود؟ چرا عید نوروز بود؟ این از ذات وجود گذشته های ما بهوده این روزها رو این جشن‌ها رو نکردن. آخر جشنی حاصل، جشنی زحمت مهنت دهقان، جشنی که در اون روز شهرنشینا به خاطر آرایش دسترخوانشو رو میارن به طرف دهقان، از محصول دهقان خریداری میکنن. طور عالمان اکادمی علم‌های بروز نمودن، ذخیره زمین‌های کورم در تل و تپه‌های دره کمراب، آب‌های زلال چشمساران، ذخیره‌های نادر ژنتیکی باغ بوتانیکی دهه جعفر، باد و هوای فورم ناحیه رشت امکانیت‌های وسیع کشاورزی را دارا بوده، خیرمنگاه‌های پرفیض یک قسمت کشور بهشت‌آسایی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. امروز مسئله اون در نزد عالمان می‌ایستد که یعنی اون نوعی که اهمیت سلکسیونی دارند و محصول سلکسی مردمی میباشند آنها در کارهای علمی تحقیقاتی مورد وسیع استفاده قرار داده شوند. از این نقطه نظر اون نوعهای گوناگون درختان میوه دهنده که از طرف میرزاشاه اکوبیروف در یک منطقه تاجیکستان یعنی منطقه جعفرگیر آورده شدند، آنها اهمیت سلکسیونی دارند و میتوانند من بعد برای بهتر نمودن نوعهای درختان میوه دهنده سیب، نوک و نوعهای گوناگون مرود، چهارمغز مورد همچون مواد سلکسیونی مورد استفاده قرار داده شدند. پیش مردم چرا سبب بیماری در جامعه کم بود، مردم عمر طولانی می داشتن، اینمی چهارمغز می گرفتن روغنش در جواز می کشیدن، از روغنش طعام می پختن، نان می پختن، از روغنش دوا میکردن بیمارا را و او کنجاره اونا باقی موندهش آتله میکردن. زنای حامله را، زنای نو تولد میشدگی طفل تولد کردگی را میدادن. موسفیدایی که مثلا
عمرشون به جای میرسید دیگه ایمونیتیتشون نسبت کسلی تا باور نبود اطلاع میکردن از روغن چهارمغز و بادام میدادن مثلا تبابت میکردن از گیاه ها و میوه های محلی خودمون تبابت میکردن. نامبرده امسال در عید سیب که روزهای آخر در پایتخت برگزار شد و تمام باغپروران مملکت نمونه بهترین سیب‌ها را به نمایش و فروش گذاشتند و کلکسیون بیش از 84 نوع سیب و مرودهای محلی را به معرض تماشابینان گذاشت و با پیشنهاد چنین عقیده بهترین باغبان سال 2019 در جمهوری معین شد. وقتی که گفتن که روزی سیب است در تاجیکستان 21 سپتامبر من بسیار افتخار کردم. برای چی افتخار کردم؟ برای که از بنیادش در سرزمین زاده شدم که از بطن مادر که به دنیا آمدیم بوی سیب در مشامم بود. پدرم باغبان بود، در بین باغ تولد شدم مثلا در بین سیب. وقتی که خود شناختم رو آوردم به ساحه باغداری. وقتی که سال سیب اعلان کردن پس گفتم روزی من است، روزی ملتی من است، روزی دولتی من است، برای که سرزمین سیب اینمی کوهستان تاجیکستان است، مخصوصا رشتان زمین. من مثلا مایده بودم در کودکیمون همین رحمتی بویمون یک سیبی ملکی میگفتیم در همون صندوقش یک چند تاشم میموند تو سال دیگه آینده رو وای بوی چه خیلی خوش طعم و چه خیلی لذت خوبی و حوزم در یاد ما هست همون بود دویم در خونه بوی سیب میبرآمد از همون صندوقچه همون رحمتی مادر کلانمان بگیم. بنابراین این چیزی که با واسطه دهقانان اصلی تاجیکستان از پشتمون از باباها باباکرام گذشته است ما در نزد عالمان در نزد متخصصان مخصوصا شخصانی که با باغپروری سر و کار دارند وظیفه سود است که ما اینها رو باید حفظ کنیم، آنها رو همچون یک چیزی مقدسی بیوفرهنگی نگاه بداریم. زیر مفهوم یک نمایش چندین مسائل دیگر است. آموختن، ناموس کردن، رقابت بین باغبان ها، مثلا بین عالم ها، برآوردن نوهای بهترینی که مطابق اقلیم باشند، حفظ کردن نوهای محلی درختان خود و بنیاد باغ‌های بابایی. یعنی که در اینجا بسیار مفهوم است، بسیار چیزا ما باید بیاموزیم. با یک روز عید سیب ما این بسنده نیست. هر روزی ما باید عید سیب باشه. برای من مثلا همچون دهقان هر روزم همین است از نگاه من، چون که کارم همین است، وظیفه‌ام همین است، اختصاصم همین است. تشکیلات عمومی جهانی عضوقواری سیب را به روی خط زراعت اساسی تامین کننده بی‌خطری عضوقواری وارد کرده است. پرورش سیب تاریخی 3-4 ساله دارد. در نتیجه انتخاب طبیعی، صنعی و کارهای سلکسیونی در دنیا زیاده از 15,000 نوع آن کشف شده است. در گذشته در جمهوری تاجیکستان زیاده از 80 نمود سیب موجود بود. حالا زیاده از 60 نمود آن را در مملکت دسترس کردن ممکن است. نیت میرزاشاه اکابر نیز همین است. توجه مردم علل خصوص باغداران کشور به پرورش میوه‌های محلی بیشتر روانه گردد. بعضی موارد ما مشاهده میکنیم مثلا درختی که میوه خرد داره میگیم ای قدر میوه قدر کیفیت لذتی نداره. ما سراسر را میکنیم کلانش میکنیم. اگر بازارم بریم نگاه میکنیم همون میوه سره را خریداری میکنیم و اون میوه‌ای که معده است اهمیت نمیکنیم. از همین نقطه نظر گفتن که نظر خدا در پستی است. برای چی در پستی؟ برای اون که میوه که جسماً خورده است با وی یگان غذای علاوگی نوری‌های مینرالی داده نشده است. یک دوم ذاتاً و طبیعتاً آفریده شده است که در او قندناکیش ترکیب نمک ها مینرال ها مثلا همه چیز شیره و خمیره که برای سلامت انسان ضرورت داره در ترکیب میوه معده و میانه وجود داره. یک مروت است در ما مردم رشتان زمین میروید خیلی جسه کم داره با نام شکرک. واقعا از شکر از عسل هم شیرین تر است. وقتی که میگیری
برای دانش جدا کردن یا پوستش جدا کردن ضرورت نداره. دمچش میگیری در دهانت میپرتای. و بسیار مردم یک قسم مردم همین خیلی کبوتر است، لیکن اگر ببینید و شکلش مایده تر است، نظر نوگیر است، ولی وقتی وی رو آدم میخورد همین قند بر این بامزه است. باز هم خوب است اگر وی مایده کرده بریده خشک نداکار کو همین قدر یک شکلاتی تیار بگم گر خطا نمیکنیم. همین خیلی مزه خوب دارد و همین خیر رستنی ها همین خیر درخت ها بسیار کم شمار مانده اند در جمهوری تاجیکستان، مخصوصا در همین باغ بوتانیکی همین که تاسیس شده است کوبیروف میذاشو همون یک چند درخت هست و گیردش سیمتور قطعی محکم کرده است. بسیار اون درخت ما را رفته دید در ماهیول اولیمو رفته دید اولیمونی مثلا نباتوچینوس تخمینا از 300 سال عمری وای زیاد است، لیکن این آدم همون درخت نگاه داشته اومده در باغ بوتانیکش با پیوند کرده از هوای با نیهولوی نوام دارد. ما من اینجا یک تجربه عملی گذراندگی هستیم. در این درخت سیب که من در ندش هستم دو نوع سیب پیوند است، نوع گلابی محلی و نوع ریال. من این نوده شاخه همین درخت و این میوه شاخه که بود در همین درخت است، یعنی دو نوع در یک درخت پیوند است. شما از نگاه حجم، شکل، زیبایی این چه خیل است و این چه خیل است. از نگاه تاب‌آوری نسبت کسلی و حشرات، من این در دست من این سیب محلی، این سیب ریال که از خارج کشور آمده است. شما ببینید این کسل پرشه یعنی کسل قطرخی که تاثیر کرده است، این یگان نقص نداره. پس این معنی او را داره که نوهای محلی درختان میوه دهنده که عصرهای عصر در این وطن باباهای ما، گذشته های ما استفاده می بردند، به همه کسلی و شرایط اقلیم تاب‌آور بودند، در شرایط گرما و سرما طاقت کردند، حاصل دادند و مردم از این غذا استفاده بردند. من این نوعی که از خارج کشور است. شما ببینید در یک درخت ما یک خیل غذا دادیم، یک خیل آب دادیم، یک خیل نگاهبین کردیم، یک خیل مناسبت کردیم، ولی فرقیت در چی که این سیب تاب‌آور نیست، این سیب تاب‌آور است. متاسفانه سالهای اخیر بسیار مردم با عشقی آوردن گر نوهای مثلا نوهای خارجی دلچسب هستند. البته اونها شکل دارن، نمود دارن، ولی لذت و مزه آنها هرگز با نوهای محلی برابر شده نمیتونند. دیگر برترین نوهای محلی در اون است که اونها تیزپز هستند. از ماهای ایون اثر کرده، مثلا از قسم جنوبی جمهوری تاجیکستان تا تیراموها در منطقه کوهستان ما سیب‌های گوناگون رو می‌بینیم، داریم و این گوناگونی بسیار اهمیت کلان دارد و برای غذا مثلا آهن ترکیب سیب بسیار بلند است نسبت به دیگر میوه‌ها. برای ثمره بخشی میوه‌جات محلی مانبرده رو ضرور آماده است که در این باغ پرورش زنبوری اصل را به راه ماند. در این سمت نیز تجربه کافی دارد و درآمد خوب نیز به دست می‌آورد. کمال کسب آموختن، برو از باغبان آموز، که آب دیده میگیرد شراب و شربت از باغش. این دهه با گوناگونی نوع و نمودهای چهارمغزها، چشمه‌های سرشمار و سیراب و طبیعت خرم و دلکشایش از دیگر دهه‌های ناحیه فرق می‌نماید. دهه جعفر در ساحل راست دریای سرخاب در پهلوی شاهراه دوشنبه لخش در مسافه 18 کیلومتر از مرکز ناحیه شهرک غرم در قسمت شرقی ناحیه رشت جایگیر شده است. اقلیم، باد و هوا و رلیف جغرافی دهه شرایط خوب برای افزایش یافتن تمام نوع‌های درختان میوه‌دهنده، غله‌دانگی‌ها، کارتاشکا، سبزوات، زراعت خوراک چروا و غیره را دارا می باشد.